Kaže, an error has been signaled but he protected object server. Protection device not connected. Connected device and click OK to retry. Koje da konektujem kurac. Click cancel to abort. Prvo naslov na plavu, ovdje gore na plavu traku što piše Synchrosoft post error mesaže, poruka. I kaže an error has been signaled but he protected object server. Kaže error has been signaled but he protected object server. Protection device not connected. Protekcija nije uključena, šta je? Protection device not connected. I dalje kaže connected device and click OK. To retri. Kako da konektujem device, šta? Protection device da konektujem. Click cancel to abort. Da cancel udarim kurac pa će me izbaciti. Kaže mi se da konektujem neku protection device. Sad ja cancel za abort i on izvuči, atención, pažnje, il you cancel his operation, his application mixed crash. Connect device and click OK to retry. Da pa mi traži. Ne, majke, ne znam.